paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Enteng? Anya ti araramidan ni Kwarog. Agsansana iti buksik. Taapay, Kasapulan iti panagronrondada kayat mo asawan. Boksingan na dagiti agtatakaw. Oo! Ay. Kwarog! Kwarog ka daw! Agbukbuksing pa, yantay! Ay, umay ka pa'y mangan. Ay, agbukbuksing nga rod. Bay ang atagsanay. Kaya't kaw, lumaing ni Kwarog. Tapno, abakin na dagiti kalaban. Oy, Dagol. Apay ngayon may ka dito'y barangay may. May ko lang bisitahan ni Auntie. Saan ka ang mabalin nga umay dito'y? Nagkunasaan na mabalin. Ni Chip Kwarog. Awan met. Anya nga awan. Day tangay o. Sumungsungad. Dayta, ti Chipyo. Won, apay. Naglastog ang magmagna. Hoy! Nangag ko tayo dyan. Asino ti bagbagaman ng lastaw, ha? Sika ka no, Chip. Asino ti nagkuna? Iso! Si Kagayam, ha? Kwa. Loko ka, ah. Dayo ka lang dito yung ibagbaga mo ng lastugak. Uston, Chip. Ang mga mapatay mo. Awan pa'y nang ibaga alastugak dito yung barangay may. Si Kalaan. Auntie Tuyang. Nay, dagaw, naan-ano ka? Apay ngagdardara day taagong mau. Tinanog na ka, Jay Chip Tanod. Di ko araw. Wan, Auntie. Ay, saus. Anya nga min ayati naramid mau. Kan, apay ngagdaka ditaw. Umay ka lang ka mabisitahan, Auntie. Kan, apay adinanog na kangay ni ko araw. Imbagak laang nga naglastog ang magmagna. Tapos numat ang nalastog. District na kun nadagos. Talaga nga min alastog day di ako araw. Malas mo ata na tumpo nga. Imay nakagayang binisita jay ka anak ka, Maray. Nay, kasanoan na amuam aka anak kak maray. Katno agkarupropa kayo. Aya. Ang dinanog mo't ka no ni Kwarog. Wun nga raw, limtag pailaang tibibig na adinanog ni Kwarog. Apay, basta latadanogan ni Kwarogan. Wun maray, ini-street na kanulatan. Ay, noadala ko mga min natured ang mga reklamo kan ni Kwarog. Tay reklamo da kan ni Kapitan. Kasano nga adda, kat angkel namot ngamin ni Kapitan. Ay, katsikan dagreklamo. Kaanak ka mo di dinanog na. Ay talaga asyak tagreklamo, maray. Kahit anya pa'y latururayam nga ay. Ingkan Maminsan pa'y adanugan na ni Dagol aka anaka. Talagang agreklamo akaw. Chip, anya ti panpanunutam. Kasla na unag Pampanunutak nga raw. No asino ti mabalin ko adanugan dito yung kabildatan. Ha? Saan na siya, Chip? Makadandanog manindag ito yung ima kaon. Abya! Imbag lakid din tanalisyak. No saan? Nadanog na kuman. Mangkita ka man nga rod iti mabalin ko adanugan. Pangkita ka ngay. Basta mang biro ka. One Chip, inakagbirok. Tarasang! Papanam, ha? Ha? Si Kamat Gayam, Kapitan. Ay, damdamagak no sa dino ti papanam. Mapanak agbirok, Kapitan. Nagbirok ti. Ay, awan, Kapitan. Mapanak lang dita daya. Apay adi mo kadwa ni Kwaraw. Adda ijay paradaan ni Chip. Ibagam tagronda kayo intun rabi ha?
Wan, kapitan. Ibaga masaan nga agluklukaw. Wan, kapitan. Ibagak day takang kuana. Papanam, muklo. Itayak pa nga agbirbirok kagawad. Itay. Ti danugan ni Chip. Anya? Adda ka di mairekomendam kagawad. Nagloko kan. Apay ko mga agirekomenda ak iti danugan ni Kwarog ngay. Iso nga rod ti kayat na ti dumanog. Ay, isa na mabalain. Agsubli ka itayan ni Kwarog. Ibagam, tasana na saya at ti ibagbagana. Ingkan, muklaw. Sa anak ang mabalin nga agsubli ka ni Chip. Nga awan ti mabiro kak adanugan na. Ha? Asino nga iti? Adan na biro kak. Agur-urok ni Dagul di tasirok ti mangga. Inak ayaban ni Chip. Chip! Chip! Adan na biro kak ang mabalin mo adanugan. Abay, nagbayag ka nagbirok, ha? Kaya't mau ta si katitanugak, ha? Saan, Chip? Ayan, di ko na matanugak. Adda ijay puon ti mangga. Antan ijay. Intang arudan, darasam ta makatantano kakaw. Chip, isuday ta jay danugam. Nakaturog nga guro-uraw. Am-amom day ta, Chip. Una, dahito di kaanakan ni nanat uyang, ni dagaw. Naabungan jay rupa na iti kalugom. Mayat. Pabuksitan ka. Anay! Nasaktan, Chip! Naglay nga ka dumano kanya. Ang bayan dinanog lagmanan! Saan asyak? Ni Chip lang tinangdanog kang ka. Nagsakit ipulong ka ka ni Antek! Yung kalangag ipulaw, kaduaan kan tubay. Ay, nakakatawa mo teta. Isistorya. Ay, Maray! Maray ko yan! Maray! Ano pala na dapat nagkatawam? Saan mo ta sumatang gagawa? Ay, dito gaman lang ipunan. Darasam! Siya kante! Wag, bito gaman ako. Anay ko. Asino tinang bitog kanya? Siya kante! Nagkunakan ka bitogan na. Nagmayat ti kakatawaak. At dan sa iba gato'y ka anak ka, Maray. Di mo makita nga agsangsangit. Aywan. Apay dagaul. Ante, tinanog nakmanan ni Kwarog. Ay, aglablabosan da dya akwarog, Maray. Imbagak madkan ka, nga ireklamom. Nagsakit tinanog na Ante. Ay na, limtag mananday tabibig mau. Ay sos, ingkay reklamon kan ni Kapitan. Agruamon da dya akwarog. Anya nga iti aksyon mo iti reklamo, Kapitan. Aguray ka mat sakbay nga aksyon na ti reklamom kontra ka ni Kwarog. Talaga ka di ni Kwarog tinangdanong iti kaanakam ani Dagul. Wan ko naklangarudan. Maikasangapulon adaras mo adinamag dayta, Kapitan. Ireklamo kaya ni Kwarog no sa anak asigurada. Wala niya. Sige, magbaga ni Kwarog. Ha? No di mo bagbagan ni Kwarog at dadakas ang mapasamak kan kwa na no kasta adumanog lakan. Kwarog, Saan ka anak ko ti angkal, tanay? Jak maikat na gito'y uban mau. Good boy ka. Agat pumada na bunglog da iti ulaw. Na. Hanggang ano saklatan, basta maikat ko dagiti uban mau. Good boy ka. Angkal, pudno aya nagreklamo ni nanatuyang kan ka. Ireklamo na ka na. Ayun. Ireklamo na ka. Tadinanog mo di ka anakan na ani Dagol. Ay, sana pudno da itangkal. Dagiti lang kalaban ti dandanuga. Isumati ko na.
Surusurutak mo't amin nga ibagbagam kanyak. Good boy ka talaga. Ay, na good boy ka. Nayunan pa'y tapalakpak mo mo't Sige. Ustad. Angay, saan ka nga rodan ako ti Tay tuloy ko nga ikatindag iti uban mao. Apay, adupay. Ha? Puro mo't amin abuk mao. Na. Di katak amin abuk mao. Nakaaramid ni Kwarog iti maday. Ang pinalakpakam kit din. Pinalakpakak at awan mo't dakas nga inaramid na dungaw. Ay na, dinanog na jay kaanakan ni Marituyang. Ado, tinakakita iti inaramid na. Saan nga rod ka no apod no kunan ni Kwarog? Ay, no di mo aksyonan dayta, inteng. Ninto mo't lakwarog ti madaksan. Ha, pakadadaelan pa'y tinagan mo. Saan ka makaruan, auntie? Nay, apay asaan? Padan ni Kwarog ichay waiting shed. Ayun. Agururay sa manandaytan, tinanugan na. Numapan ka. Si kamanan ti danugan na. Lakid di, auntie. Ay, anya nga taya ti aramidin ta. Ta saan mo't nga inaksyonan ni Kapitan di reklamo kun kuana. Auntie, no kitaon kat dakdakulak madayong am ni Kwarog. Apay kumapaabakak. Katuan ka anakan. Nataytayag ka nga adayaw. Dabak-bahudak pa'y ang miso. Wan, nagdadakkel dagita muscle mo. Makita na dahi ta Kwarog. Di saan na pa'y nakikita. Nay, dagaw, papanam. Inaklang ikadileksyon ni Kwarog, auntie. Anya? Muklang, makadandanog ak manay. Di na kon pagbirukan iti danugam chip. Awanan ti mabirukak. Pangagbiro ka pa yung lang. Kat umas asidagan dito iti danugak. Asino? Ha? Ni Dagol? Chip Kwarog. Sa anak nga makiapa, umayak makigayam. Awan gayam kanyak. Agdinanog takit day. Ay, saan na Chip? Respetaran ka, tas ikakot nga ron ti Chip Tano ditoy. Adula amin deta respeto niya. Oops! Nakalisiak. Jacket talaga ti gulo, Chip. Kaya't kung nga rod tigo lang, Nalisyak manan tinanog mo. Agnakam ka mo siguro ditoin. Ha? Naminsan lang adinanog mo ni Chip. Natalimudawan. Kunak lang aruden a jacket ti gulo. Ay, si kantumot ngamin, Kwarog. Imbes asika ti promotor iti linak kan kapya dita barangay yo, si kamat ti promotor iti gulok. Anya ngay itatibungan ti aramid mo, si kamat laeng tinaglakam. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunat. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.